Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u drugu epizodu na mom kanalu. Kao što vidite, igramo Pa i Daj 2. A koji mod danas igramo? Zovemo, taj najnoviji meme koji je došao sad pred par dana. A zove se, na engleskom, svi molim lijepo, Return to Monkey. Uglavnom, hodat ću Meksikanca, jer to nema većeg majmuna od toga, makar nažalost nema ima Bosanca. Za veliko oružje, a.k.a. minigun sa duplim budžetom. Ova mica maca ima da ti dođe na vrata da pokuca sa 200 saražera, ono, tu. Kao moj sekundar imamo RPG, a.k.a. Rocket Propel, ne znam šta je G, ali samo nešto buca rakete. Granate, imamo Babu Jagu, kako je ja volim zvati, a to je dobra bomba, pogledaju samo. Koristimo Sledgehammer, ili ga Torov čekić, ili ga FBI open up. Jao, zaboravio dijete mi kod kuće. Dijete mi kod kuće zabija. Čekaj, dolazim do tebe. Dolazim, djeco moja. Brže. Djecu si mora spasiti. Iso, Miki, Jimmy, ostaj ovdje. Ko je prdno, molim? Jacket, ti si prdno. Jacket, follow me, wait! Jacket, follow me! Just stay where you are! Don't move! Molim, tu je neko. Ju! I took the dozer out! Okej. Jedan manje. Slušaj, amigo. Ne zezaš se sa Return to Monkey. Razumiješ? Return to Monkey. Jebote, ovo stvarno ružno. Jo, Joy, kakva ti to maska? Okej, ružna, znam. Ovdje? Šajze. To dozer, I got him! Ola, dozer, si gotov? Rekao bi da. Samo da postavim minu nakratko ovdje. Možda čak i dvije za svaki slučaj. Sredina nije. Return to Monkey. Evo ga. Ako dođe od naprijed ima da ga blastujem u srednji vijek. Ako to ne uspije, imam malog prijatelja. Ček, čuje bombu. Dobro. Joey, šta pušiš ti? Bogom da si prdno. The dozer is dead! Okej, ubile ga, ubije moje bombe. Krasno, nemam ništa na ovoj strani. Take this, chingados! Joj. Ajde, brže. Brže. Video preveć dugo traje. Kreni.
Djeco, ne brinite se, ulazim. Ulazim, djeco, ne brinite se. Znači, ako neće pomoći su. Jam. Odakle? Tud. Čujem ga, gdje? Evo ti, buška. Ništa, nije ovdje. Dogo. Evo ga! Fucking dozer is dead! Nema ga. Jaj, brže, djeca će mi se ugušiti od ovog dima, ko puši od vas troje. Brže. Ej, Jacket. Jakana. Slušaj. Ružan si. Zato nemaš curu i koristiš taj ovaj videotape. Ružan si. Mama te nije htjela. Koliko još? Ajde, 10. 9. 8. Nisam Viki. Super. Pusti me, djeci mojoj. Došao sam spasiti dječice. Brže. Tako se rješava dozer. I sad već nema metaka, idemo na mamu da igramo. Ajmo, Jacket, tvoj dio. Evo. Daj spasite mi dicu, ako mi dica izgore ima da ja vas zapalim. Kak sam u prošloj zapalio sve živo i galeriju i mrtvu. I napravio roštilj. Napravio burrito od čovjeka. Gromadu od čovjeka. I sad, dječica idete ovdje, idete k mami. Follow me! Jacket, follow me, wait! Jimmy, follow me, wait! Nemam blagođe. Dozer! Nima ga, idemo. Daj mi djecu, vi ste spori ko puževe i dok mi pazite dicu. Mani. Mislim, djeca. Jacket, follow me! Baciš mi djecu, kako si ti to čovjek, ma marš, Jacket. Daj mi dite moje nazad. Evo idete vi mami, ja tu moram da probrusim malo. Ne. Dozer je tu neder, aj bok.